ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, ба фикрам ки ҳама дилша холӣ кард ва ҳама чӣ гапе дошт гуфт. Ай блогеро саркардагӣ то комментаре нависа кора. мақсади гап, бародаро, ман ягон таи шумо хафа нестам, барое ки шумоам ҳақ дорен гап занен. Ба ҳар ҳол ҳамон гапое ки шумо мезанем бародаро моро мотиватсия метавад. Ва мо вақте ки ҳар як гапи шуморо мебинем ки ин корот бемаъния, ӯ корот ихеле, ин корот ихеле, ва мо кӯшиш мекунем ки ай пай ислоҳи анамун хатогиҳое ки шумо гуфтем бишем. Ва имрӯз ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем биёем бародаро анами комментари анами видеоро ҷазир намекунем ва кӯшиш мекунем ки беҳақорат бошад, кӯшиш мекунем ки дуо кунем дар ҳаққи анами ятимо, дар ҳаққи анами маъюбое ки имрӯз шумо дар анами навор мебинед. Ҳазор раҳмати калон ба группаи Делай Добро Таҷикистан, ба администратсияи группа Апай Парвина ва ба ҳама аъзои анами гурӯҳ ки дуюмин аксияе ки барои ятимону маъюбон ташкил мекунанд ва бениҳоят хирсанд мешавам ва ё ва ҳазор раҳмат мегӯям ки маро бовар мекунанд ва дар анами аксияҳошон даъват мекунанд. Ҳазор раҳмати калон. ва бародаро, шумо низ дуогӯ бошед дар ҳаққи анами маъюбо, дар ҳаққи анами ятимо ки ё имрӯз эҳтиёҷ ба дуои мову шумо, ба кӯмаки мову шумо доранд. Бародарои азиз, шумо метавонед ки ҳар як хатогӣ, ҳар як мақсад минусе ки дар кори мо мебинед, шумо метавонед ки дар комментария бинависед, не ки кӯшиш кунед ки ҳамира беҳақорат бинависед. Барое ки ай ҳақорат шумо ягон фоида намегиред ба ҷуз зарар. Зарараш чия? Мақсад ба иззати нафси як нафар мерасӣ ва мақсад гунаҳгор мешавед. воқеъ дар амони Аллоҳ Худованд нигаҳбон. Бо дуо бошед, ҳамроҳи мо бошед, навора тамошо кунед ва фикротонро дар комментария бинависед ва дуо кунед дар ҳаққи анами мардуми мақсад маъюб. ассалому алайкум ба ҳама бародаро. Як бор дигар бародаро, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳраки Ҳисор, деҳаи Алмосӣ, ҷамоати Хирманак, мактаби интернати маъюбон. ва мо ҳозир даъват шудагем, бо моро даъват кардагия Апай Парвина, администратсияи группа Делай Добро Таҷикистан. ва мо иншоаллоҳ медурем, мебинем дар иҷа масалан ами ятимхона ё ин мактаби интернат дар кадом вазъ қарор дорад, мардум чӣ гуна зиндагӣ мекунад ва нигоҳ мекунем ки Апай Парвина чӣ гуна аксия ташкил кардагия ва чӣ гуна чорабинӣ дар онҷа ташкил кардагия, ҳамаша ба навор мегирем, баъди шумо пешкаш мекунем ва ҳозир мо мерем. ина бародаро, мо дохил шудем ба дохили анамун бино, шукри худо мекунем ва дар беҳтарин вазъ қарор дорад ва ҳозир мерем, мебинем ки Апай Парвина дар онҷа чӣ кор кардааст ва аз симхонаҳо, аз ҷойҳои хобшон дидан мекунем иншоаллоҳ.
سلام علیکم دادر جان. نامت چیه؟ حسین. حسین؟ چند ساله حسین جان؟ چند 14. 14. چقدر خرسندی؟ آخیرا با کم خیلی آخیرا با کم خیلی چرا بینی هشما کرده بودن؟ دینا. او سالا؟ دینا. دینا کرده بودن؟ خیلی خرسنده. های دعا کنه. سلام علیکم. نامت چیه دادر جان؟ امید. چند ساله امید جان؟ سیفچه؟ خرسندی همین چرا بینی؟ همین چرا بینی خرسندی تو؟ خرسندی؟ همین چرا بینی خرسندی؟ ملدست. سلام علیکم. سلام علیکم. نامت چیه؟ نامم بابا جان. نامم بابا جان. بابا جان دایی درون چی گپ بود؟ کانسر. کانسر؟ خرسان چی نمی؟ خیلی رقص کردی؟ دا همه روزی های همه چی؟ باز کجا میری؟ آشخانه. اوی با اونجا تشکیلی های؟ میرم تشکیل میزنیم خوب. رحمت کلام. بیا سلام علیکم. نامت چیه؟ بیروز. بیروز جان چند ساله ای؟ 1 ساله. 1 ساله؟ ای ماشاءالله قنقه بزن. دایی درون چی گپ بیروز جان؟ کانسر. خرسان چی دیگه؟ ای مالی خیر. خیر بدا. آشخانه بره نه؟ بدا. بیا سلام علیکم. نامت چیه دادر جان؟ سفرخور. سفرخور چند ساله ای دادر جان؟ 15 را بود کدام. 15 بود کدی. دایی درون چی گپ بود؟ کانسر. سل نو. ما خرسان چی دیگه؟ اوه. اینا
بدا آشخانه برین بدا از مامیون خیتون تشکیلی میخرم علی بدا سلام علیکم برادران اینجا اینا کاملا که اپای پروینه را کپیتن گروپ دل دبرو تاجیکستان ادمنستراتور السلام علیکم و علیکم سلام پرشیان سازه نازن اپا خوب رحمت شما سازه نازن چه گذشت با عکسای خیریوی ما رحمت چه گذشت اپا بهترین как всегда من شما در یک میگم از رحمتی کلون شما در همه والنتیرهای گروپتون در поделай добро да волонтеродам беҳад раҳмати калон ки мақсад ҳамеёмоя дастгирӣ мекунанд бе волонтеро ин кор намешава ина нигоҳ باز ما پیدا میدونم که در کامنتر همه نویسن که سالی نو حرام ایسوس مثال این چیزا را اهمیت ندیم به خاطر که مثال این کودکا حرام حلال بودن هر کجا میدونن یا ونوترینی میری خچونده در درون خچون همین چیز از سازدوا کردن که همین شب و روز ما اون کس باید تبریکنی بیاره و شما امروز سبب شد که 324 تا معیوب خرسان شده از رحمان ایبجا یا ما خیلی خرسان شدم ما همه گروپ شما را یت دیدن نمیتونن که اینو من همش رحمت میگم علی پرویز جان мо ҳар моҳ кӯшиш мекунем ки як аксияи хайриявӣ барои кӯдакҳои ятим барои кӯдакҳои маъюб барои кӯдакҳои нобино гузаронем барои мо ягон ид ягон праздник ягон махсус повод дар кор несте ки мо ҳамин чорабинимона гузаронем мақсади мо ки дили ҳар яктаи ҳами дуструяка шод кунем از رحمت کلام از ما به در آشخانه تشکیل هم میبینیم که تشکیلتون چه خیلیه من دمون نگم چی سلام علیکم السلام نام چیه دادر جان میزراب جان چند ساله ای تو 11 اگر شما با میاییم ما میاییم میاییم آمدگی بدیم با یادتون هسته با میاییم مولی ما میاییم 11 ساله ای بله این درون در چی کم بود کنسل چه گذاشت خیلی خوب گذشت خرساندی تو بله مردک بودی بله یا گپ بگویم چی کردن نمیگوی نه تو در اینجا زندگی میکنی نه در خونه تون ها. جمع میخونی ها معلم ها هم تو نمیتن نه. معلم ها تون زوره ملدیس تو روزی که همین شرایط های اینجا زوره بله همه چی بله ملدیس خان تبزه بابا های 5 بخون معنی بله حد ودید نکنی بو نوع ما پرویزه ولی انشالله با خبرتون بگیریم من دو در جون آشخانه میرین؟ نه لکه مزلی مشق میریم لباسا مانا میکشیم خب آشخانه میای؟ میای خب انشالله میان دیگه تشکیلی را میزنیم نه بیا سلام علیکم نام تو چیه؟ سعیدین ها؟ سعیدین 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 جان تو چند ساله دو در جون؟ 14 ساله 14 ساله تو در اینجا زندگی میکنی سعیدین جان؟ چه خیلی شرایطو؟ سوزه؟ روزی تو؟ خوشونی گفتون میکنن خند خلوق تو خوشونه؟ یکون شکایت نیست؟ یا معلومه نمیزنن تو؟ غم تو نمیتن؟ ملدیس کن تبزه آفرین سلام علیکم نامی تو چیه؟ مسئولدین چند ساله ای؟ نه 14 ساله ملدیس تو در اینجا میخونی؟ همه چی زوره؟ هیچ که غم تو نمیتن؟ نه یا اون کس غم داد تا هم غمش بمانی؟ بله من رفتیم اشخانه میریم السلام علیکم نه نغزه کجا سازی خوبه نامی شما چه دادن؟ زورشو دادر جان چند ساله ای تو؟ سیفی هفتم ملدیس تو دایی درون بدی اوزی؟ چی گم بدایی درون؟ کنسر تو خرسان شدی؟ بچه ها را خرسان تماشا کردی؟ خرسان شدی؟ اوزی کجا میری؟ ستالوی چکو میکنی؟ تشکیلی میزنیم تشکیلی باز میاد تشکیل هم میزنیم بعد یک گپ بگویم چی کردن نمیگوی چی؟ معلمو هم بودن میتن یا تدارو خیلی کوکلابرگ چه گپ تو؟ کوکلابر بیای؟ نغزش ببینی؟ تای معاونی درکتره ندیدی عاشق شده یه برای معلمو هم بودن میتن نمیزنن نه این معلم زوره معلمو زورن؟ همش درکتتون زوره؟ درکتره ملدیس شرایطو چه خیلی؟ زو هم روزی ها تو؟ رازی جگان شکایت نیست نه رفتیم من قفای من چی تشکیلی کی خوش وای تختاری معاونی درکتر این نگاه که نامش چیه؟ رخشانه بالا شهر بدونم
کوشرتم رخشانت را یاد کرد و 6 تا فریاد کرد و کش بداد و نشید گریه زیاد کرد چه خبر تو چیدا نکنم رخشانه جانم فیدا نکنم رخشانه اگه بیا پدام دمه رخشانه جان مه برم خلاص گم نه شری نه رفتیم که تو معقول این رنگ معدکی ما بده من همه دا زایشالی چند کس گده عشق میشه زیق نشه اما شک سلام نغزی سازی بتقیم نام چیه دو در جان؟ نعروز نام دو در جان خرسان چی دو در جان؟ کنسر چه گذشت؟ توفاتو ندادن؟ اول ندادن؟ چی گفتن؟ آزمیت جان تو شوخی تون کردم من نعروز جان خیر باور کنید سلامت ما باشید. شما راضی باور برای کنید. که مثلا همیوز ما هم اینجا رو انالیز کردیم گذاشته در سطح اولی قرار داره سلامت هزار باشید. رحمت کلان اینی بود ما برای شما همه وقت شده میتونه که مثلا اینی بچهای ما در سایت خودتون داخل کنیم مقصد بچهای مثلا با یاردم مثلا خیرخواه هستن ان شاء الله خدا خواهد بچهای مهاجر هستن همین مثلا با دستگیری شما با دو مثلا شما ان شاء الله که همین اینترنت ما با گل خون میشه نه این از ما کو جون روز نه همجا ما در گوری اگون کاملی ندیدم نه، در سطح این اولی شغل قرار نمیشه داره خدا با خواهد. کوشش میگیم که شرایط را با عید خوبتر بله. سلام علیکم اکا سوزه نازن اکا رحمت. نام شما اکا جون خدای داد است. اکا خدای داد چند خشید ولانتیور نمی گروپ دل دبرو تاجیکستان است قریب 3 ماه میشه. سم اپای پروینه را پیش میشناختن یا سه مشت میشناختن 3 ماه 6 نقطه. و با فکر ما که уже دیم عکسکی شما اشتراک کردید نه چه خطونه بعد هر عکس حس میکنیم مثلا بعد هم قدر یتیم و هم قدر معیوب و هم قدر مثلا به پرستارا را مثلا دستگیر میکنه خرسان میکنه چه خطونه حس میکنه چی حسی داره بهترین شخص ما اسم میکنم. مثلا خوشبخت‌ترین خوشبخت‌ترین. و دیگه جوانا دا چی مسئله میتن یک بار بیا همراه ما خدمت کنن. خوششون و خوششون و کیفیت شد. به نهایت کیفیت داره. هزار رحمت کلان زنده باشین که با ما میریم پیش دیگریش سلام علیکم اپا ناظر اپا سوزه نام شما چی اپا نامم موزونه اپا موزونه شما ولانتیور گروپ دل دبرو تاجیکستان در اینستاگرام چند خشید 2 سال شد من والنتیر گروه دل دبرو هستم در طول 2 سال با فکرم اگر پریبلیزیتن در یک سال اگر 5 تا حساب کنیم مینیمم 5 تا حساب کنیم در 2 سال 10 تا میشه ما کوشش میکنیم که هر ماه یک بار اکسیا گذارانیم در خانه مکتب اینترنت یتیمان نابیناها یا که در خانه پیران سالن تو چه حس میکنی بعد هر اکسیا بعد هر اکسیا به حد ما همه کسا ما یک گروه کلان هستیم همه کسا به حد خودمان شاد اسم میکنیم خوشبخت اسم میکنیم برایش که خرسندی میبریم برای یک چی قیمت داریم دست ما چقدر میبرد خرسندی میبریم برای آدمای کم بیزوات به حد خودمان خوش حس میکنیم فهمو اپا جان دیگه دخترای همسین سالای خودتون چی مسئله دادنی مسئله دادنیم هستیم که مرحمت کنند ما به حد خرسند میشیم که گروه ما یگان کس با داخل شود یاری رساند هر و رنگ شما همه وقت خرسان باشن همه وقت رنگ من خرسند باشن او اکل چی نام داشت؟ برای یاری کردن شرط نیست که بسیار پول داشته باشی یا پول قطعی یاردم یک شما نموده میتونه که یاردم همین یک سری همین گودک سیله کردن این اوجه یک کار خیره هم خیلی هست بخشش خیلی که ما ادبی و خاندان نیستیم شما گروپتون اکتیو نیاز زورای بسیاری نه که یک فیلتون بذاره که میگریزن از اون آورا میریم نه خیلی نخدوم قفه میشه کامرا نکشته چی نام داره سیراج نام داره چی نام داره نه کود کسا نیست هاوس کبوتای کو کامرا جا وقتا تیاری نکرده بشه که اینجا سلام علیکم ناظر کسوزی همه اگه در گروپ ما سخندان همه ده خطی کمیرو سوزه که خانم میپرسیم میدونی نون تا کمیرو شناسایی والنتیور گروپ دل دبرو تاجیکستان چند خش نکه والنتیوره موقت خیلی سال شد اپا پروینه میشناسی از یک سال شد ادمینستراتور گروپ اپا پروینه بله اکما روز دیگه مثال امی کاری که شما میکنیم ما با یاردم دیگه برادران میکنیم که شما با یاردم خطول میکنیم از اون رحمت کلان انا میشه و بعد گفتنیم که من بعد حال عکسایی که هم خیلی تشکیل میشه من به نهایت خیلی خیال میکنم که یگام مشکلی در زندگی ندارم وقتی همین خرسندی یگام یتیم میبینم یگام شما خودتون چه حس میکنید بهترین اکاد مقصدی برای برادرایی که برای انسانایی که مقصد شرایط خوب دارن انسانایی که مقصد دستشون میرسه یا جا نیم جدا خیلی
хоҳиш мекунем ки мақсад бисёртар ба ҳамхи ҷоҳораман мисол ай ака ихе гирем давлат бо ҳама ҷиҳат таъмин мекунад ё дар ягон чи ниёзманд нестанд не ки ака ба ҳар ҳол як ина иқагар гирем ягон чизи мисол калон кем як кӯдако хирсанд мешаванд иам барои мо як беҳтарин чиз як ҳиссиёти беҳад баланда хаяка мо ҳамис агар чӣ хел гӯем ака совети мо ки барои бародаро бисёртар хай кӯшиш кунем бисёртар хабар гирем аз ҳамин ҷоҳо. ма як чӣ фаҳмидам дар инҷа ҳама чӣ мерасад внимания намерасад ва анами внимание ки мо анами кӯдакода мекунем хирсандшон мекунад ва ки шароитошон беҳтарин аст. бале ҳазор раҳмат калон ака. биё инҷа биё. салом алейкум. номти чиай? бе ай интервю. номти чиай? Раҳор. ҳа? Раҳор. чӣ? Раҳор. раҳур? Раҳор. раҳур? Раҳур. ҳо амиҷа ай ҳама хулиган ти ҳамара ғамети ҳа не ғам намед ман рақоси ҳа гӯш ка чанд солаи 19 сола шароито чӣ хела Неш. ҳости ҳами консерт апай парвина делай даброина ё ташкил кардан хирсан шидӣ рақс мекунӣ ту чӣ ма ёра ғамети не бачако шикоят кардан ки ғам метан Ған надодам. бачаи зури бия биҷиқем ака ба худо ганда бачаи ба меҳра Тамом. шумо волонтёри группаи делай дабро чӣ ба шумо микрофон мегирезен биё салом алейкум и боба и дау аксия боба барфӣ буда ном чи ака ака муҳаммад салом алейкум чанд сол ши волонтёри ака чанд солаи хизб бафши ака 19 сола и ту майда буда ба худо чи чанд сол 2 сол мешава чӣ хела ака ман ҳис мекунам амҷа тинам хеле зажигат кардеси мақсад ганда хирсандӣ бачаҳо хирсан мешаванд мо ҳам хирсан мешавем ҳазор раҳмат пантавза ба ҳамсини соли худ чӣ совет додани ака совет биё яъне чиро кунам хирсандӣ ёра мебинанд бо чанд чӣ хел фаҳмонӣ шумо да маънавиёт мегиранда чишмошонӣ мешаванд группатона чанд касан ака группамон да бисёре на ман аъзои группаи шумо шудам зинда бош ака ҳазор раҳмати калон биё кияи салом алейкум ту шеър мехонӣ номи чиай беҳрӯзи акмалзода беҳрӯзи акмалзода чанд солаи 10 сола 10 сола ку шеър табхон эмомалӣ раҳмонуме дар қадамот ҷонуме нури ду чашмонуме хонаи муҳаммадуме пои ту ҳаста шудааст ҷангоҳо баста шудааст эмомалӣ подшоҳ шуд ба розигӣ худо шуд. офарин қан табиза ниё ки и мақсад и аю шаҳодат метаҳад ки мақсад инҷа шароитои беҳтарина ки фароҳам кардагиай президент ва ё ай ки давони ай президент конечно ҳазор раҳмати калон додарҷон ассалому алейкум апай дилфуза нағзен созен шумо чанд сол шид ки волонтёри группаи делай дабро таҷикистон уже қариб 2 сол мешавад ки волонтерам группа ҳайран дар 2 сол агар минимум ҳисоб кунем 10 аксия зиёд гузарондагем ва баъди ҳар як аксия худо чӣ хел ҳис мекунем баъди ҳар як аксия чӣ хел ҳис мекунем одам худша хирсанд ҳис мекунад то шуда кӯдакакоя дастгирӣ мекунем хирсанд мекунем моем хирсанд шумо чанд солае мебахшед ака ай духтар президент юдоб нае ха яке 25 18 сола ба ҳамшинои соли худон чӣ совет додан духтарода не только ба ҳамсолои худам ба ҳама одамо совет метавонем ки биёянд дар группаи мо аъзо шаванд дар группаи шумо аъзо шудан дар группаи делай дабро бепулам аъзо шуда мешавад бепулам аъзо шуда мешавад биёянд қатъи мо ҳам аксиёда иштирок кунанд дастгирӣ кунем ҳама каса кӯдакора зинда бошен ҳазор раҳмати калон хулас ин бародаро ин ҳамин қадар чиз буд ва ҳазор раҳмат ба группаи делай дабро таҷикистон ва худованд сафшона айда зиёдтар кунад.